Predstavnici verskih zajednica i predstavnici medija, poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo, dobrodošli na vojni aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović na prikaz početničke granice 2023 povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije. Danas će vam biti prikazane sposobnosti dela snaga RV i PVO. Vojska Srbije je spremna za Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, prikaz počinje izvođenjem zastavama Republike Srbije i Vojske Srbije. Na visini od 1500 metara iznad vas možete videti helikopter